So today the title of my message, minu jutluse pealkiri täna, The Watchman, vahimees, the prophetic community. prohvetlik kogukond. And I felt that we are in a season where God is raising watchmen. Ja ma tunnen, et me elame ajastul, kus Jumal on tõstmas üles vahimehi. Watchmen in the church. Vahimehi koguduses. Watchmen in the community. Vahimehi kogukonnas. Let's turn, if you have your Bible, let's turn to Ezekiel chapter 33 verse Kui sul on 7. piibel kaasas, siis ava minuga koos Ezekieli 33. peatükk salm 7. Now as for you, my son of man, Ja sina, inimese poeg, I have appointed you a watchman for the house of Israel. sinu olen ma pannud Iisraeli soole vahimeheks. So you will hear a message from my mouth and give them warning from me. Kui sa kuuled sõna minu suust, siis sa pead neid hoiatama minu poolt. Now this is a turning point where Ezekiel heard the voice of God in chapter 33 of his prophetic ministry. Ezekieli prohvetlikus teenistuses on see 33. peatükk pöördepunkt tegelikult. For the first 32 chapters, if you read and study the book of Ezekiel, it carried a heavy message of judgment. Sest et kui sa uurid Ezekieli raamatut algusest peale, siis esimesed 32 peatükki seal kannavad rasket kohtumisest rääkivat sõnumit. God sent Ezekiel to warn Judah for their rebellion. Jumal saatis Ezekieli hoiatama Juudat nende mässu eest, Because of their spiritual compromise nende vaimuliku kompromissi pärast. that brought a lot of consequences in them. Ezekiel ütles, et need toovad kaasa tagajärjed. In the first chapter, chapter 1 to 24, Ezekiel confronted Judah's sin. Peatükkides 1-24 astus Ezekiel vastu Juuda patule. And he warned Judah of the coming destruction Ja ta over them. hoiatas Juudat siis tulevase hävingu eest. And then if you study chapter 25 to 32, Ezekiel declared God's judgment against the surrounding nations because of their pride. Ja kui sa vaatad edasi, siis peatükid 25-32, siin kuulutab Ezekiel Jumala kohtumõistmist ümbritsevate rahvaste üle, nende uhkuse üle. Ezekiel spoke about their violence and rebellion against God. Ja Ezekiel rääkis nende vägivallast ja Jumalale vastuhakkamisest. And then something happens to Judah. Ja siis hakkab midagi Juudas juhtuma. Jerusalem falls. Jerusalem langeb. And that city which represented God's covenantal people was destroyed. Ja see linn, mis esindas Jumala lepingu rahvast, hävib. The people are carried into exile. Ja rahvas viiakse vangipõlve. The temple was burned. Tempel põletatakse maha. And the worst thing they feared has happened already. Ja tegelikult see, mida nad kõige rohkem kartsid, juhtuski nendega. And here at chapter 33, Ja siin 20 God spoke to Ezekiel. ja 33. peatükis räägib siis Jumal Ezekieliga. He said, Son of man, Ja ta ütleb, inimese poeg, I have appointed you a watchman. sinu olen ma pannud Iisraeli soole vahimeheks. Now this is a powerful revelation See on üks väeline ilmutus. that God does not remove the watchman after the failure. Jumal ei eemalda vahimeest pärast seda, kui vahimees nurjub kusagil. But God recommissions Ezekiel as watchman for restoration. Kui me räägime Ezekielist, siis Jumal kutsub Ezekieli uuesti ametisse taastamise jaoks. So many people think that, prophetic voice is only about assignment to warn. Paljud inimesed arvavad, et prohvetliku hääle ülesanne on ainult hoiatada Before a disaster can happen. enne mingit katastroofi. But here Ezekiel 33, it reveals some things that is very deep. Kuid Ezekieli 33. peatükk paljastab meile midagi palju sügavamat. The watchman assignment for judgment is finished. Vahimehe ülesanne ei ole ju läbi. The watchman is now needed even more after the shaking.
Sest kui tuleb kohtumõistmine ja tuleb raputus, siis vahimeest on veel rohkem vaja. I just sense in my spirit, God is raising watchmen throughout the counties and cities of Estonia. Ja mina tunnetan oma vaimus, et Jumal on tõstmas üles vahimehi üle kogu Eestimaa, igasse maakonda. Because there is a rebuilding that is about to take place in this nation. Sest et siin rahvas hakkab toimuma selline ümberehitus. And the second commission comes to the watchman. Ja siis pärast seda hävingut tuleb Hesekielile siis teine ametisse kutsumine. God renews the calling, the same watchman, a different season. Et Jumal uuendab Hesekieli ametisse, aga see on hoopis teine ajastu või teine hooaeg, kuhu The siis first tuleb. assignment was to warn them what was coming. Esimene ülesanne oli tal see, et ta peaks hoiatama rahvast selle eest, mis on tulemas. The second assignment was to lead them what God is rebuilding. Kuid nüüd peab Hesekiel siis juhatama neid sellesse, mida Jumal on taas üles ehitamas. We must understand the heart of the prophetic ministry. Ehk siis me peame mõistma prohvetliku teenistuse südant. The prophetic is not only about exposing what is wrong or right. Prohvetlus ei seisne selles ainult, et osutada sellele, mis on valesti või õigesti. The prophetic ministry is about partnering with God in restoring what is broken also. Prohvetlik teenistus seisneb partnerluses Jumalaga, et taastada see, mis on murtud. A mature prophetic community understands seasons of God. Küps prohvetlik kogukond mõistab Jumala hooaegu ja ajastuid. Whether it's during crisis or the warning or after crisis where the watchman strengthens the community. Kui sa vaatad, siis enne kriisi vahimees hoiatab. Kriisi ajal vahimees julgustab ja kinnitab ühiskonda. And God's heart towards the broken people. Let's look at Ezekiel 33 verse 10 to 12. Ja vaatame Hesekieli 33. peatükist salmid 10-12. Here we see the exiles were carrying shame in their heart. Need, kes viibisid seal vangipõlves, kandsid häbi oma südames. They came to a point and said, our sins are heavy upon us. Nad jõudsid punktini oma elus, kus nad ütlesid, et meie üleastumised ja meie patud on meie peal. We are wasting away because of our sins. Ja me hääbume nende tõttu. How can we live? Kuidas me võiksime jääda elama? They were trapped in their past. Nad olid oma minevikus lõksus. Because they had believed their failure had become their identity. Sest nad arvasid, et nende põrumine, nende nurjumine, sellest on saanud nende identiteet. And if you read this verse, we see how God responds with mercy over the house of Judah. Ja kui sa vaatad seda kirja kohta, siis sa näed, kuidas tegelikult Jumal vastab halastusega Juuda koja peale. God was revealing something about his character. Jumal ilmutas midagi oma karakteri kohta. He does not define people only by what they have been, where they have been. Jumal ei defineeri inimesi ainult selle järgi, kus inimene on kunagi olnud. He sees what they can become through repentance. Sest ta näeb, kelleks võib inimene meeleparanduse läbi saada. That is the heart of God. Sellest seisnebki Jumala süda. That is why Jesus came into this world to die for our sins. Ja sellepärast tuligi Jeesus siia maailma, et surra meie pattude eest. So that we could be restored back. Et me saaksime oma kohale tagasi. This is why the watchman, the prophetic community is needed in this nation. Ja sellepärast ongi selles rahvas vaja seda prohvetlikku ja vahimeeste kogukonda. This is why the prophetic community is needed in the church. Sellepärast on ka koguduses vaja prohvetlikku kogukonda. The prophetic community calls people back to hope. Prohvetlik kogukond on see, kes kutsub inimesed tagasi lootuse juurde. Today, church, God is calling you as a prophetic community. Ja täna on sind kogudus Jumal kutsumas prohvetlikuks kogukonnaks. To speak life into the situation. Et te kõneleksite elu olukordadest. Just like watchmen. Täpselt nii nagu vahimehed. But what is a watchman? Mis asi on, või kes asi on vahimees? To understand the spiritual responsibility of a watchman where Ezekiel's calling was, we must first understand the natural responsibility of a watchman in ancient Israel. Selleks, et mõista Hesekieli kutsumuse vaimulikku vastutust, peame me kõigepealt mõistma vahimehe füüsilist ja loomulikku vastutust muistses Iisraelis. Number one, Esiteks, a watchman's position was at the wall.
vahimehe positsioon oli müüridel, linna müüridel. The first assignment of the watchman was in the city wall. Vahimehe esimeste ülesannete hulka kuulus linna müür. The wall was between the city and the outside world. Müür oli koht linna ja välismaailma vahel. The watchman stood above the crowd so they could see far. Vahimees seisis rahva hulgast kõrgemal, et ta näeks kaugele. In Isaiah chapter 62 verse 6 says, Jesaja 62:6 ütleb, on your walls, O Jerusalem, I have appointed watchmen. sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid. All day long, all day and all night, they will never keep silent. You who remind the Lord, take no rest for yourself. Kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida. Issanda meenutajad, ärgu olgu teil puhkust. Here we see that the wall gave the watchman perspective. Müür andis vahimehele perspektiivi, vaatevälja. The higher you go, the more clear you see. Mida kõrgemale lähed, seda selgemalt näed. Right? On ju? I remember we went to the lighthouse in Hiiumaa. Ja, me käisime Hiiumaal Kõpu tuletornis. Yeah? Ja. From far from the top, you saw the whole island. Sealt ülevalt oli näha kogu saart. On the ground, you can't see the island. Maapinna pealt ei näe kogu saart. The buildings are blocking, the trees are blocking. Sest et loodus varjab, ehitised varjavad, eks ju. Number 2, Aga teiseks the watchtower. on vahitorn. It is a freestanding structure. See on eraldiseisev ehitis. It is built outside the city walls. Ja see püstitati väljaspool linna müüre. These towers actually serve as a purpose to look forward, and they are much more taller than higher than the walls. Ehk siis vahitornid olid alati kõrgemal kui müürid, eks ju. It looks similar like the lighthouse we went at Hiiumaa. Umbes nii nagu see Kõpu tuletorn seal Hiiumaal. Very tall, very high. Väga kõrge. The watchtower represented an extended vision. Ehk siis sealt vahitornist sai näha kaugele. The watchman who stood up in that tower could see what was coming from far and a surrounding nation. Ja vahimees, kes seal vahitornis oli, sai näha seda, mis oli tulemas ümbruskonnast. In Habakkuk chapter 2 verse 1 it says, Habakuk 2 ja salm 1 ütleb, I will stand at my guard post and station myself on the tower, and I will keep watch to see what he will say to me and what answer I will give as his spokesman when I am reproved. Habakuk 2:1 ütleb, mina seisan oma vahipostil, asun linnusel ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib ja mida ta mulle vastab mu etteheite peale. Number 3, Kolmandaks the gates. on värav. Gates were the entry points of the city. Värav oli linna sisenemiskoht Watchmen was stationed at the gates of the city. ja vahimehed pandi sageli linna väravatesse. Now these are very vulnerable points of entry. Linna väravad on tegelikult kõige haavatavamad sisenemispunktid. The gates were all passageways. Väravad ei olnud lihtsalt läbikäigud. They were control points for anyone who entered or exited. Need olid kontrollpunktid kõigile, kes sisenesid ja väljusid. Watchmen at the gates inspected travelers and monitored business that were coming in and out of the city. Väravavahid kontrollisid siis tulijaid ja minejaid, jälgisid sisse tulevat kaupa, eks ju. It is actually the first line of defense. Värav oli linna esimene kaitseliin. When we look at this, we remember the immigration. See meenutab nagu sellist immigratsiooni, eks ju. Estonia have immigration. Politsei- ja piirivalveamet, eks ju. When you come into this nation, you have to pass through the immigration. Kui sa tuled siia Eestisse, siis sa pead piiripunktist läbi tulema. Your baggage will be scanned by the machine. Ja siis sinu pagas vaadatakse üle, siis skaneeritakse. You know, the X-ray machine, and then the immigration officer will look at your face whether this guy is okay or not. Ja siis vaadatakse sulle näkku, et kas sa ikka oled okei või sa ei He ole. will check your passport. Vaadatakse su passi. That was how watchmen at the gate was. Niimoodi toimisid ka väravavahid. They were careful whoever comes into the city. Nad vaatasid, et keda linna lasta, keda mitte lasta. Number 4, Neljandaks, temple gates. templiväravad. It's quite interesting. There were watchmen in the temple.
väga põnev on, et vahimehed olid ka templi juures. And we saw this in 2 Kings chapter 11 verse 7. Ja seda on näha teine kuningate 11:7 juures. This was the time there was an illegal seizure over Judah, and there was a boy, King Joash, was placed on the throne. Et see toimus siis ebaseadusliku võimu haaramise ajal Juudas ja selle tulemusena pandi troonile poiss kuningas Joas. And the guards were placed at the temple gates. Ja templi väravatesse seati valvurid. Now this was something special. See oli midagi erilist. They were not ordinary military men. Need valvurid ei olnud mingid tavalised sõjaväelised vahimehed. They were Levitical guards Need olid leviitidest valvurid, who protected the sanctuary, kes kaitsesid pühakoda, the sacred place of the house of God. Jumala koja püha paika, They ensure who comes in and come out of the temple. tagades, kes või vaadates selle üle, kes sinna sisse välja käisid. These were the people who maintained order in the house of God. Ja nemad hoidsid korda Jumala kojas. And the last one is the fields and the vineyards. Ja siis on põllud ja viinamäed. During harvest, watchmen were placed in the field on the tower. Saagikoristuse ajal pandi vahimehed just tornidesse. So they protect the plants that were cultivated. Tornidesse põldude ääres, viinamägede ääres, et nad saaksid valvata põldude ja viinamägede üle. Because in that time where ancient Israel was, the enemy, first thing he attacked is attack the agriculture. Sellepärast, et vaenlane ründas vanasti just põllupidamis piirkondi. He knows that if I rob your food, you got no food to eat, you become skinny, you become very weak. Sest vaenlane teab, kui ma röövin sinult toidu, röövin sinult seemned, viljasaagi, nii edasi, sest sina ei saa enam süüa, sa kõhned ära, eks ju, sa nürked ära. And we see this during the Old Testament, how Israel, the enemies came in to rob them of their food and all resources. Ja me näeme seda Vanas Testamendis, kuidas vaenlased tulidki selleks, et röövida rahvast nende toidust ja nende ressurssidest. And we see how they were placed during this harvest season time. Ja siis lõikuse ajal seati vahimehed põldude äärde. Because it's easy to sow, but it takes a long time to harvest. Sest külvata on kerge, aga lõikamisega läheb aega. There were a lot of time that was invested into the plantations, the agriculture. Ja põllumajandusse investeeriti ka väga palju aega. So the watchman's responsibility was to ensure that the fruit of the labor will not be destroyed. It will reach its maturity level. See vahimees seal põllu ääres pidi siis tagama, et see vili tuleks esile ja et seda vilja ei röövitaks ära. In Isaiah chapter 5 verse 1-2 says, Jesaja 5, salmid 1-2 ütleb. I will sing for the one I love a song about his vineyard. My loved one had a vineyard on a fertile hillside. He dug it up and cleared it of stones and planted it with the choicest vines. He built a watchtower in it and cut a winepress as well. Then he looked for a crop of good grapes but yielded only bad fruit. Nii. Jesaja 5, salmid 1-2. Ma tahan nüüd laulda oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi viljakal mäenõlvakul. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid. Ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna ka surutõrre. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid, ent kängunud olid kobarad, mida see andis. Here Isaiah spoke about the watchtower that was placed in the vineyard. Jesaja räägib siin ka sellisest vahitornist, mis pandi sinna viinamäe juurde. Jesus also referred to the agriculture practice in the parable of the vineyard. Ja Jeesus viitas ka sellisele põllumajandustavale oma tähendamissõnas viinamäest. In Matthew chapter 21 verse 33. Mattuse 21:33. There was a landowner who planted a vineyard, put a wall around it, dug a winepress in it and built a watchtower.
oli inimene majaisand, kes istutas viinamäe ja piiras selle aiaga ning õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. So it was very important that there was a watchtower. Watchmen were placed in these vineyard areas, these agriculture places. Nii et oli väga oluline siis, et seal põllu ääres või viinamäe ääres oleksid ka valvurid, Where they can protect the economics of Israel. kus nad said siis kaitsta Iisraeli majandust. And then if you look at the standpoint view of our modern society, Ja kui sa vaatad tänapäeva ühiskonna vaatevinklist, the walls speak about the security of our family, siis müürid tähistavad meie perekonna ja rahva turvalisust. the security of our nation. Need räägivad meie rahva kaitstusest. And number two, the gate, the towers actually provided vision of the next generation. Tornid tagasid nägemisvõime järgmisele põlvkonnale, andis sellise vaate välja, eks ju. The future of our nation. See räägib meie rahva tulevikust. The gates actually represent who enters the influence in our homes. Väravad tähistavad mõjusid, mis sisenevad meie kodudesse. Today the gates are open. Täna on väravad lahti. Homes are, we don't realize that the enemy sometimes come like a snake into the house. Ja vahest me ei saagi aru, kui vaenlane libiseb meie koju nagu madu. Because today the good has become bad and the bad has become good. Sest et heast on saanud halb ja halvast on saanud hea. And the church has to take responsibility over the homes. Ja kogudus peab võtma vastutuse ka kodude eest. Because these are gates, what you open doors that you open, you are inviting good and bad. Sest et uste kaudu, mida sa avad, sa kutsud sisse head ja halba. And we need to watch over our families, our children, what they are doing. Me peame valvama oma perede üle, oma laste üle, millega nad tegelevad. Even enter to our city and nation. See võib siseneda ka meie linna ja meie rahvasse. And the temple gate speaks of the spiritual health of a church. Templiväravad tähistavad koguduste vaimulikku tervist. And also the Church of Estonia. See räägib ka Eesti koguduste vaimulikust tervisest. The field and vineyard speaks of the prosperity, our home, our financial situation. Põllud ja viinamäed tähistavad meie heaolu, meie rahva majanduslikku lõikust. Are we standing as watchmen over our finances? Kas me seisame vahimeestena oma finantside üle? Even in the standpoint view of a nation, of the economic harvest of this nation, as a watchman, we need to stand. Me peame seisma vahimeestena isegi selle rahva majanduse üle. God is raising a prophetic generation. Sest Jumal on tõstmas üles prohvetlikku kogukonda. A community that stands together like a guard. See on kogukond, mis seisab koos valvurina. This is not a one-man show. See ei ole ühe mehe show. It is a community See on kogukond, that works as a watchman. kes töötab ühtselt valvurina, vahimehena. And he is raising men and women who stand in every sphere of society. Ja Jumal on tõstmas üles mehi ja naisi, kes seisavad igas ühiskonnasfääris. You know, every year technology grows. Tehnoloogia areneb pidevalt iga aastaga. Today, if our families do not, there are certain levels that we need to achieve in our life. Me peame oma elus jõudma teatud tasemeteni. And watchmen must able to see how the nation is leading or how the world is developing. Ja vahimees peab olema võimeline nägema, kuhu rahvas on minemas, kuidas rahvas on tegutsemas ja kuidas maailm on arenemas. We must discern, are we in the right season? Are we building according to that season? Me peame ära tunnetama, kas me tegutseme vastavalt sellele hooajale, sellele ajastule. For years, people have been building houses by bricks. Come again with that. For years, people have been building houses using bricks. Okay. Aastaid on inimesed ehitanud maju telliskividest. They have been doing a lot of labor work. Ja sellega on kaasnenud palju füüsilist tööd. But today, technology has increased. Aga täna on tehnoloogia arenenud. That people are losing their jobs. Inimesed kaotavad töö. They are losing their wages because robotics, IT is coming in.
inimesed kaotavad palga sellepärast, et inimeste asemele tuleb nüüd tehisaru, tuleb robootika. You know, I was listening to the news recently. Ma siin kuulasin uudiseid hiljuti. There was some issues that was taking place because drivers were losing their job. Ja seal öeldi, et autojuhid kaotavad töö. Why? Because Miks? now we have autopilot. Sest meil on nüüd autopiloodiga autod, et auto ise sõidab. You know, the first Tesla car came in, they don't have pilots, they don't have drivers, driverless. Tesla autod, mõned on siuksed juba, kus autojuhti ei olegi vaja. And so in Singapore, they certain place they have started autopilot. Ja Singapuris ongi selline koht, kus ongi sellised autod, kus ei ole autojuhti. And there was a lot of people were complaining, oh, am I going to lose my job? Ja siis inimesed hakkasid kaeblema, et kas ma siis kaotan oma autojuhi töö või? Robotics has been taking over Sest robootika võtab asjad üle. because the labor work has gone down and they want to bring the cost down. Sest tahetakse vähem raha maksta, eks ole The inimesed. next few years, we are going to see houses that are built by machines. No Järgmistel more men. aastatel näeme, kuidas maju ehitavad robotid, masinad, mitte We inimesed. don't need builders anymore. We Me- don't need welders, builders, or people who lay down things. Meil ei We ole- only need robots. Meil ei ole vaja enam inimesi, kes ehitavad ja panevad seal asju kokku. Meil on olemas robotid, kes kõik ära teevad. Even today, military has gone so high that there's all unmanned. Isegi sõjavägi on arenenud niivõrd kaugele täna, et seal ei ole ka inimesi varsti vaja. The way we look at the world today is different than what we see the past few years. Maailm on väga-väga palju muutunud võrreldes paarikümne aastaga. The next generation, Raphael, Ephraim, Kevin, is going to be very different. Järgmine põlvkond, kus on ka juba Rafael, Kevin, Ephraim, nad näevad väga hoopis teistsugust elu. If as watchmen we have to be careful because it's going to be a generation of educated people. Ja vahimeestena peame olema valvel, sest meil seisab ees selline haritud inimeste põlvkond, Where we need to raise the standard. kus meie peame tõstma üles oma standardi. And watchmen, we need to understand and discern the time and season. Ja vahimeestena peame mõistma aegu ja ajastuid. And we need to work according where God is leading us. Ja me peame vaatama vastavalt sellele, kuhu Jumal meid on juhatamas. And it is very important because God is concerned about the education, the government, the business, the culture, the marketplace. See on väga oluline, sellepärast, et Jumalat tegelikult huvitavad kõik need elusfäärid, kõik see, can you tell those things again? God is the families, the education, the government, the businesses, Ehk siis the Jumal culture. huvitub perest, Jumal huvitub äridest, Jumal huvitub kultuurist, kõigest sellest, The marketplace. ärist, eks ju. You know, I was talking yesterday to Estella. I was saying that, 8 years ago, I was using a software to do video editing. Rääkisin eile Esteelaga, rääkisime sellest, et tead, mingi 8 aastat tagasi kasutasin sellist tarkvara, kus saab siis videoid muuta. And today you don't need to, and I have to work so many hours just to get a video out. Ja sellega pidi tegema ikka väga palju töötunde. Sometimes can take few weeks. Vahest läks nädalaid. Today you only need 10 minutes to 5 minutes. Täna- Put a photo there, the video will come out, everything. Täna läheb sul sellega 5-10 minutit, paned sinna ühe pildi ja tehisaru teeb sinu eest kõik ära. We are laughing and smiling. I'm telling you, the next generation is going to be very different if their mind is not built according to that. Ja me siin naerame ja lõputseme võib-olla sellega, järgmine põlvkond ehitub üles hoopis teistmoodi, kui asi niimoodi edasi läheb. So God wants watchmen in these areas. Sellepärast tahab Jumal vahimehi nendes Because valdkondades, they carry God's perspective in all these places. sest et nendel peaks olema jumalik vaatevinkel kõigis nendes valdkondades. Whether it's in the education system, Olgu hariduses whether it's in politics, või poliitikas, government jobs, valitsussektoris whether it's business, või äris whether it's a culture, või kultuuris whether it's in the marketplace, või kuskil ärivaldkonnas. everything has God's purpose. Kõiges on jumalik eesmärk. And we have to prepare the way as watchmen.
ja meie peame valmistama seda teed vahimeestena, so that his will can come on earth as it is in heaven. et Jumala tahe saaks maa peal sündida nii, nagu see on taevas. The Bible uses a family word of Hebrews words to reveal a complete character of a watchman. Piibel kasutab heebreakeelsete sõnade perekonda, et paljastada prohvetliku vahimehe täielik iseloom. And when you put these words together, it creates a picture, what I call a prototype hybrid watchman for this season. Ja koos loovad need sõnad pildi sellest, mida mina nimetan prototüüp hübriidvahimeheks. A generation, a prophetic community, a generation that will carry a multifaceted anointing. See räägib prohvetlikust põlvkonnast, mis kannab mitmetahulist võidmist. A multifaceted assignment. Ja see võidmine on mitmetahulise ülesande jaoks. You know, have you seen a diamond? Oled sa teemandit näinud kunagi? You know, ladies love diamond. You know? Naistele ju meeldivad teemandid. My wife will ask me, when you going to buy me a diamond? Minu naine küsib, et millal sa mulle teemanti ostad. You know, diamonds have different cuts. Teemantitel on erinevad lõiked, eks ju, erinevad nurgad. And it is cut different, it's multifaceted. Ja see on ka mitmetahuline. And when the light glows or flows through, it spreads. Ja kui valgus tuleb sealt läbi, siis see valgus nagu hargneb sinna. And God is raising a prophetic community like a multifaceted diamond. Ja Jumal on tõstmas sellist prohvetlikku kogukonda, mis kujutabki endast sellist mitmetahulist teemanti. And they will carry 4 dimensions of the watchman's calling. Ja nemad kannavad siis vahimehe kutsumuse 4 tahku. To look out, to guard, to preserve and to behold. Ja need tahud on siis vaadata, uurida, valvata, säilitada ja vaadelda või näha. These 4 dimensions together reveal a mature prophetic watchman. Ja need 4 dimensiooni üheskoos ilmutavad küpset prohvetlikku vahimeest, And God is raising for this generation. keda Jumal selle põlvkonna jaoks üles tõstab. It's 4 dimensions of the prototype hybrid watchman Ja nüüd me räägime prototüüp hübriidvahimehe 4 dimensioonist, that is going to function so powerfully in this season. mis hakkavad funktsioneerima niivõrd väeliselt selles ajastus. Because they are going to call forth and see what is in store for the future of this nation. Sellepärast, et need kutsuvad esile selle, mis on selle rahva jaoks valmis pandud. Number 1, Esiteks Safa, on Safa. the watchman who looks out. See tähendab vahimeest, kes vaatab välja. This dimension of spiritual perception, See on vaimuliku taju dimensioon. it is one of the first dimension of the prophetic watchman. See on prohvetliku vahimehe esimene dimensioon. It is revealed through the Hebrew word Safa. This word means to look out, to watch out, to observe carefully. Ja see ilmneb siis heebreakeelse sõna Safa kaudu ja see sõna tähendab väljavaatamist, valvamist, hoolikat vaatlemist, luuramist, horisonti skaneerimist. It also speaks about spying, See räägib luuramisest, to scan the horizon horisondi skaneerimisest and to keep attentive watch. ja tähelepanelikult valvel olemist. This is a foundational posture of a watchman. See on vahimehe aluspanev hoiak. Before the watchman can warn, protect, or preserve or guide, he must be able to see first. Enne kui vahimees saab üldse hoiatada või kaitsta või säilitada või juhtida, peab ta kõigepealt olema võimeline nägema. A watchman cannot be blind. Vahimees ei saa olla pime. You cannot put a watchman in a tower who is blind, cannot see, who is coming. Sa ei saa panna torni pimedat inimest, kes ei näe, kes sealt tuleb. A watchman must be in a high place to see what God is Vahimees doing now and the future. Peab olema kõrges kohas, et ta näeks seda, mida Jumal on tegemas nüüd ja tulevikus. Church, God is calling us as watchmen Ja kogudus Jumal on kutsumas meid vahimeesteks, for our families, et me oleksime vahimehed oma pere üle, for our church, oma koguduse üle, for our community, oma kogukonna üle, for this nation. selle rahva üle. God is calling, there's an assignment over this church. Selle koguduse üle lasub üks ülesanne. In ancient Israel, the watchman was positioned at the highest place. Muistsas Iisraelis seati vahimees kõrgele, On the walls, on the towers.
näiteks linnamüüridele ja tornidesse. A watchman's responsibility was not simply to look. mitte sellepärast lihtsalt vaadelda asju. Everyone can look. igaüks võib vaadata ja vaadelda. Yeah? On ju? You went to Human the Tower, everybody saw me käisime Hiiumaal seal how kõputuules. beautiful Huma was. igaüks, kes siin üles läks, nägi, kui ilus on Hiiumaa. The watchman's responsibility is to discern what he was seeing. vahimehe ülesanne on ka eristada ja ära tunda, mida ta parasjagu näeb. Many people saw the armies approaching Israel throughout the scripture. paljud inimesed nägid tegelikult sõjavägesid tulemas Iisraeli kallale kas või pühakirja läbi. But not many of them understood what God was saying through those moments. aga ega eriti paljud ei saanudki aru sellest, mida Jumal oli rääkimas nendel hetkedel. The prophetic watchman carries a different level of awareness because he's not only looking with natural eyes. sellepärast, et prohvetlik vahimees ei vaata pelgalt loomulike silmadega, ta vaatab vaimulike silmadega. He was looking at his spirit, using his spiritual eyes and his ears to listen. ta kasutab oma vaimulikke silmi ja kõrvu, et näha ja kuulda. In 2 Samuel chapter 18 verse 24 to 27, teine samm oli 18:24-27. the watchman looks out. vahimees vaatab välja. King David was waiting anxiously for a news from the battlefield. kuningas Taavet ootas murelikult uudiseid lahinguväljalt. While everyone remained in the city, the watchman climbed up to the top of the gate to watch the horizon. ja kui kõik teised jäid linna sisse, ronis vahimees värava katusele horisonti jälgima. And suddenly the watchman saw a runner approaching. ja korraga näeb vahimees sealt ühte jooksjat lähenemas. As the runner came close, the watchman said in 2 Samuel chapter 18 verse 27. ja kui see jooksja jõudis lähemale, siis vahimees ütles, teine samm oli 18:27. Now I want you to look at this verse very carefully. vaata nüüd seda hoolikalt, seda kirja kohta. He said, I think the running of the first is like the running of Ahimaaz. ta ütleb inglise keeles, ma arvan, et ma näen esimese jooksust, et see on Saadoki poja et see on Saadoki poja Ahimaatsi jooksu moodi. I want you to notice something here. pane tähele siin ühte asja. He didn't just see a person. ta lihtsalt mitte ei näinud inimest, The watchman recognized the pattern of the guy who is running. vaid ta tundis ära mustri ehk siis selle, kuidas inimene jookseb. Because this man, when he was running, he was not running to attack Israel, or he was not coming to attack them. sest et see jooksja ei tulnud Iisraeli ründama. Because when you read through this chapter, kui sa loed seda peatükki, there was a strife with Absalom, King David's son. siis oli tüli siis Absalomi, Taaveti pojaga, eks. And here the prophetic watchman does not wait until everything becomes obvious. ja prohvetlik vahimees ei jää ootama, kuni kõik on ilmselge. He doesn't look until the guy comes straight here and then he says, oh, it's Ahimaaz. et ta ei oota, kuni see mees jõuab jooksuga siis siia, siis ta näeb ära, et ahah, et see. From far he can discern who is the person. kaugelt näeb ära, et see on Ahimaats. You know, when I was in Huma, the lighthouse, kui ma olin seal tuletornis Hiiumaal, I saw Estella downstairs. ma nägin Estelalt seal all. And she looked like a little ant. ta nägi välja nagu väike sipelgas. So I took my phone camera, I zoomed until I could see Estella. I took a photo and I sent to her. ja ma võtsin oma telefoni kaamera ja ma zoomisin sisse, tegin pilti suuremaks nii palju kui sain ja tegin pilti Estelast ja siis saatsin temale. A watchman doesn't wait until the person stands near. vahimees ei jää ootama, kuni jooksja jõuab lähedale. A watchman discerns who is running, how he's running, and he knows whether he's coming with good news or is he giving trouble. vahimees teab, ta tunnetab ära, kes see jookseb, kes see on, kuidas ta jookseb ja kas tal on häid uudiseid või kas ta toob juba mingeid halbu uudiseid. A watchman recognizes spiritual patterns. vahimees tunneb ära vaimulikud mustrid. He recognizes the patterns of compromise.
ta tunneb ära kompromissimustrid, He recognized the patterns of deception. ta tunneb ära eksituse mustrid, He recognized the patterns of God's visitation. ta tunneb ära ka Jumala külastuse mustrid. Most people react when they only see with their eyes. enamik inimesi reageerivad alles siis, kui sündmused muutuvad silmaga nähtavaks. But this season, God is raising watchmen that will look far and know what God is doing. kuid sellel aastal on Jumal tõstmas üles vahimehi, kes vaatavad kaugele ja tunnevad ära, mida Jumal on tegemas. This is the first dimension of the prophetic watchman of spiritual perception. see on prohvetliku vahimehe vaimuliku eristuse esimene selline tase, ütleme. Number 2, teiseks Shamar, on Shamar, the watchman who guards. vahimees, kes valvab ja kaitseb. This is a dimension of spiritual protection. see on vaimuliku kaitse dimensioon. This is a prototype hybrid watchman is revealed through to guard, to keep, to protect, to preserve and to watch over. prototüüp hübriidvahimehe teine dimensioon ilmneb siis heebreakeelse sõna shamar kaudu ja see sõna tähistab valvama, hoidma, kaitsma, säilitama, üle vaatama, hoolitsema selle eest, mis on sinu hoolde usaldatud. The Shamar watchman carries the responsibility to guard what belongs to God. ja tõeline vahimees kannab siis vastutust kaitsta seda, mis kuulub Jumalale. And we see this principle in the Garden of Eden. seda printsiipi on näha Eedeni aias. In Genesis chapter 2 verse 15. esimene Moosese 2:15. So the Lord God took man he had made and settled him in the Garden of the Eden to cultivate and keep it. ja issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Now the word keep it is actually the Hebrew word of shamar. ja väljend hoidma tuleb sealt samast heebreakeelsest sõnast shamar. Before humanity was given the influence over the earth, Adam was given the responsibility as a watchman to guard the earth. nii, hetk aega. enne kui inimkonnale anti valitsemine ja mõju maa üle, anti Aadamale vastutus kaitsta seda, mille Jumal oli temale kätte usaldanud. God did not only give Adam to cultivate the earth. Jumal ei kutsunud Aadamat ainult maad harima, He called Adam to protect it. ta kutsus Aadama seda kaitsma. Shamar reveals the heart of God. Shamar näitab meile Jumala südant. Amen. In Numbers chapter 6 verse 24 says, 4. Moosese 6:24 ütleb, the famous verse, väga kuulus kirjakoht ju. the Lord bless you and keep you. issand õnnistagu ja hoidku sind. Yeah. jah. The word shamar came from the word God's protection sõna hoidku ehk siis shamar tuleb siis ka Jumala kaitsest. over his people. see räägib Jumala kaitsest oma rahva üle. It is the same principle God desires to develop in us. ja on seesama printsiip, mida Jumal soovib arendada meis, oma A teenijates. watchman guards because it reflects God's heart. Vahimees valveb ja kaitseb, sest ta peegeldab Jumala südant. Watchmen were positioned at vulnerable places. Muistes Iisraelis seati vahimehed haavatavatesse paikadesse. They were put in places where they were so vulnerable that the enemy could see them, but they protect the people first. Nad seisid seal haavatavates paikades, kus vaenlane nägi neid väga hästi, aga nende ülesanne oli kaitsta rahvast. The walls protected the people from external threat. Müürid kaitsesid rahvast väliste ohtude eest. Today the prophetic community carries the shamar responsibility. Ja täna kannab prohvetlik kogukond seda shamar vastutust. You and I carry the shamar anointing. Sina ja mina kanname endas shamar võidmist. God raises watchmen to guard. Jumal tõstab vahimehed üles, et nad valvaksid. Guard the word from deception. Et nad valvaksid tema sõna tõde eksituse eest. Guard the word from truth. Et nad kaitseksid kogudust. Guard the word, guard the next generation. Et nad kaitseksid järgmist põlvkonda. Guard his people from division. Kaitseksid Jumala rahvast lõhenemise eest. Guard the values of God.
et nad kaitseksid ja hoiaksid alal Jumala väärtusi. The number 3, Kolmandaks Natsar, on Natsar. the watchman who preserves. See on vahimees, kes säilitab ja hoiab. This is the third, it speaks of the dimension of the spiritual endurance. Ja see räägib vaimuliku vastupidavuse dimensioonist. It's a prototype watchman that is revealed through the word of Natsar. Ja siit ilmub siis prototüüp hübriidvahimehe kolmas dimensioon. The watchman understands that not everything reveals happen immediately. Ja vahimees siinjuures mõistab, et mitte kõik, mis saab ilmutatud, ei juhtu otse kohe. Everything instant. Et kõik on justkui nagu kohe. Today, sometimes I don't cook. Vahest ma ei pea täna kokkama, süüa tegema. So I cook instant noodles. Ma teen kiirnuudleid. Very fast to cook, good to eat. Väga tore kokata, väga kena mõnus süüa. It's fast. Kiire. But this is different. Aga see on teistmoodi asi. Some seasons are fast. Mõnedel hooaegadel toimuvad asjad kiiresti. But some seasons require standing truths, waiting. Mõnedel hooaegadel on vaja ka oodata. See, the prophetic watchman is not only called to see the beginning. Sest prohvetlik valvur või vahimees ei ole kutsutud nägema ainult algust. The prophetic watchman is called to see the faithful, to see faithfully until it is fulfilled. Prohvetlik vahimees on kutsutud seisma oma vahipostil seni, kuni sõna on täitunud. And one of the powerful examples is Joseph. Üks väelisemaid näiteid meil on Joosep. Joseph was a watchman in his time. Joosep oli ka vahimees omal ajal. He received the word from God, a dream. Ta sai Jumalalt unenäod. And between this dream, until he became the prime minister of Egypt, he went through so many things. Aga nende unenägude ja selle tema nii-öelda Egiptuse peaministriks saamise vahepeale jääb nii palju asju, millest ta läbi pidi minema. He was betrayed by his family. Tema pere reetis ta. He went into slavery. Ta sattus orjusesse. He was falsely accused. Talle esitati valesüüdistusi. And he was imprisoned. Ja ta heideti vangi. But Joseph had to preserve what God had placed inside of him. Aga Joosep pidi säilitama seda, mille Jumal oli tema sisse pannud. And these circumstances around him can change, but the promise of God did not change. Olukorrad tema ümber võisid kõikuda ja muutuda, aga Jumala tõotus ei muutunud. Joseph preserved what God has placed inside of him. Joosep säilitas selle, mille Jumal tema sisse oli pannud. That is the Natsar anointing. See ongi see Natsar võidmine. That he will not change. Et ta ise ei muutu He siis will vahepeal. continue to remain faithful. Tema jääb ustavaks. He preserved the vision that God has given him. Ta säilitas selle visiooni, mille Jumal talle andis. In Genesis chapter 50 verse 20, Esimene Moosese 50:20. he spoke to his brothers. Ta räägib oma vendadega siin. You intended harm to me, but God intended it for good. Te mõtlesite küll minu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks. To accomplish what is now being done. Et teha, mis tänapäeval ongi tehtud. Into saving many people's lives. Ehk siis hoida palju rahvast elus. Joseph had a big calling, church. Joosepil oli väga suur kutsumus kogudus. His call was to protect Egypt and his family. Kutsumus oli kaitsta ja hoida Egiptust ja oma peret. The next generation of Israel. Ja Iisraeli järgmist põlvkonda. That is about to take birth. Mis oli sündimas ka. And God used him as a prime minister. Ja Jumal pani ta sisuliselt peaministriks. He was a slave. Enne oli ta ori. Nobody knew that he would be a prime minister. Kellelgi polnud aimugi, et temast saab peaminister. Imagine Kevin. Kujutage ette nüüd Kevinit. God gave him a dream. Jumal annab talle unenäo. He said, Kevin, you will be the next prime minister of Estonia. Kus ta ütleb, et Kevin, sinust saab Eesti järgmine peaminister. And then Kevin, no. Ja siis Kevin ütleb, ei. No. If God gives that dream, he will take you through. Kui Jumal annab sulle selle unenäo, siis ta viib siit sellest läbi. That is the anointing that was upon Joseph. Selline võidmine oli Joosepi üle. Joseph understood the process was not destroying about this.
Joseph understood the process that he was going through. Joosep mõistis seda protsessi, millest ta läbi läks. And he never thought in his mind that the promise is destroyed. Ja ta ei tulnud mõttesse ka, et Jumala tõotused on nüüd hävinud. A watchman with a Natsa anointing knows how to endure seasons. Vahimees, kellel on natsah võidmine, oskab vastu pidada teatud hooaegadel, Where the vision is given and has spoken, but the fulfillment has not come to pass. kus visioon on küll välja öeldud, kuid täideminekut pole veel näha. Another one is Jeremiah. Veel üks näide on Jeremiia. God called Jeremiah during a season of a national decline. Jumal kutsus Jeremiia olema prohvet riikliku languse perioodil. Jeremiah warned about the coming of judgment upon Judah. Ja Jeremiia hoiatas Juudat tulevase kohtumõistmise eest. But Jeremiah also carried a promise for restoration of over Judah. Kuid Jeremiia kandis endas ka taastamise tõotust Juuda üle. That is why Jeremiah declared Sellepärast ta kuulutaski in 15:16, Jeremiia 15:16. Your words were found and I ate them. Your words became a joy to me, the delight of my heart. For I have been called by your name, O Lord God of hosts. Jeremiia 15:16. Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südame rõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, issand vägede Jumal. A watchman does not preserve God's word because the season is easy. Vahimees ei säilita Jumala sõna mitte sellepärast, et aeg oleks kerge. He preserves it because God's word is eternal. Ta säilitab seda, sest Jumala sõna on igavene. The Natsa dimension is the ability to sustain what God has entrusted into us. Natsari dimensioon on võime hoida seda, mida Jumal on meile usaldanud. There are many prophecies that God has given to us. Meil on Jumal jaganud palju prohvetlikku sõna, eks ole? Yes? On ju? God has spoken many things in our life. Jumal on kõnelenud nii paljusid asju meie ellu. Some have come to pass, Mõned asjad on täide läinud, some has not. mõni asi ei ole täide läinud. But doesn't mean we reject the word. Kas see tähendab siis, et me ütleme sõnale ei ja lükkame selle tagasi? Ja? I was 12 years old. Ma olin 12. And that time my senior pastor was Pastor Amos. Ja meie vanem pastor oli toona pastor Amos. And he looked at me, he said, you will travel many nations. Ja ta vaatas mulle otsa ja ta ütles, sina saad reisima paljude rahvaste seas. You will be a missionary. Sinust saab missionär. I'll cause you to plant churches. Ja sa saad istutama kogudusi. I didn't understand. Ma ei saanud aru. I became a teenager. Siis ma kasvasin juba teismeeas. I was very naughty boy. Ma olin väga paha poiss. I repented. Ma parandasin meelt. I came back to church. Tulin tagasi kogudusse. And I started to work in a construction. Läksin ehitusse tööle. And I was still in the process. Ja ma olin ikka veel läbimas protsessi. But I thought that word died. Ja ma mõtlesin, et see välja öeldud sõna, et see lagunes ära, suri ära. After the age of 30, I saw my life started to change. Kui ma sain 30, siis sellest ajast peale ma nägin, kuidas mu elu hakkas muutuma. I got married to a beautiful wife. Ma abiellusin kauni naisega. I had 3 sons, handsome sons. Ja mul on nüüd 3 ilusat poega, kaunist poega. And the midst of everything, all the chaos I went to, God was shaping me. Ja kõige selle kaose keskel, mida ma olin läbimas, oli Jumal mind kujundamas ja vormimas. The day I lost my job, Päeval, mil ma kaotasin töö, I had a call to go to Nepal. kutsuti mind minema Nepaali. I was wondering, Nepal. Ja ma mõtlesin, mis asja Nepaal? I don't have money even to take care of my family. I want to go to Nepal and preach. Mul ei ole raha oma peregi jaoks, et leiba lauale panna, siis mind kutsutakse Nepaali kuskile jutlustama. And it started from there. Ja see algas sealt. And God brought me through nations. Ja Jumal tõi mind läbi rahvaste. What God speaks to you, See, mida Jumal sulle räägib, we are accountable for that word. sina vastutad selle sõna eest muide. The word that was given to my children, as a parent, I'm also accountable to it. Sõna, mida räägitakse minu lastele, siis praegu mina kui lapsevanem vastutan ka selle eest.
We need to build ourselves as watchmen. me peame ennast üles ehitama vahimeesteks, valvuriteks. The word is not dead. Joseph carried that anointing. ja Jumala sõna ei sure ja Joosep kandis seda võidmist. The worst painful thing was his own family destroyed his calling. Valusaim kogemus tema elus oli see, kui tema enda pere püüdis hävitada tema kutsumust. And said, oh, you think God will make use of you? Nad ütlesid umbes nii, et arvad, et Jumal saab sind kõigi kasutada või? They tried to destroy his calling. Nad püüdsid hävitada Joosepi kutsumust. But God had a plan for him. Aga Jumalal oli Joosepi jaoks plaan God restored him as the prime minister of Egypt and saved his family. ja Jumal pani ta hoopis Egiptuse peaministriks, et ta saaks oma pere päästa. The Natsar anointing that God is going to raise in this community, in this generation and season. See Natsari võidmine, mille Jumal tõstab üles selles kogukonnas, sellel ajal. A prophetic community that is going to walk in the endurance power of God. Siin on meil tegemist prohvetliku kogukonnaga, mis käib Jumala väes. The next one is Chaza. Edasi, 4 on Chazar. Number 4, the watchman who beholds. See tähendab vahimeest, kes vaatleb ja näeb. The dimension of spiritual revelation. Ja see räägib vaimuliku ilmutuse dimensioonist. The word Chaza is a root word of seer. See tüvisõna Chazar tähendab siis nägijat. To behold, to perceive, to envision. Mis omakorda tähendab vaatlemist, tajumist, visiooni nägemist. And to receive insight through revelation. Ja ilmutuse kaudu teadmiste saamist. Now this is the highest dimension of a watchman's calling. See on vahimehe kutsumuse kõrgeim dimensioon. And this watchman is someone who stands before God and receives heaven perspective concerning of the events that is about to take place. Ja selline vahimees võtab vastu taeva vaatevinkli tulevastest sündmustest. Throughout the scriptures, prophets were, before the word prophets were used, they were called as seers. Läbi kogu pühakirja, enne kui tuli kasutusele sõna prohvet, kasutati sõna nägija. They were revealing what they saw in their spirit to the people. Ja need nägijad ilmutasid seda, mida nad olid vaimus näinud, nad ilmutasid seda rahvale. Samuel was called a seer. Samueli nimetati nägijaks. God was called David's seer. Gaadi nimetati Taaveti nägijaks. The prophets did not merely predict the future events, they also carried the ability to behold God's heart. Ja prohvetid ei ennustanud pelgalt tuleviku sündmusi, nad kandsid võimet vaadelda Jumala südant. They had the ability to reveal God's plan and God's perspective. Nad said ilmutada Jumala plaane ja tema perspektiivi. A true watchman does not only ask what is happening. Tõeline vahimees ei küsi, mis toimub. He always asks what is God revealing through what is happening right now. Vaid ta küsib, mida Jumal ilmutab selle kaudu, mis praegu toimub. And one of the most powerful examples is Isaiah, the life of Isaiah. Üks võimsamaid näiteid selle kohta on Jesaja elu. Isaiah's prophetic ministry began with a heavenly encounter. Sest Jesaja prohvetlik teenistus algas taevase kohtumisega. In Isaiah chapter 6 verse 1 says, I saw the Lord sitting on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Jesaja 6.1 ütleb, et Jesaja räägib, ma nägin issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel ja tema 6 palistused ulatusid templis seinast seina. Before Isaiah could speak to a nation, he behold God, he saw God first. Enne kui Jesaja sai rääkida rahvale, pidi ta kõigepealt nägema Jumalat. Before he could encounter nations or kingdoms, he encountered the heavenly king first. Enne kui ta sai kõneleda maistele kuningriikidele, pidi ta kõigepealt kohtuma taevase kuningaga. Isaiah's vision of God changed his perspective of humanity. Ja Jesaja nägemus Jumalast muutis tema arusaama kõigest muust inimkonnast. When Isaiah saw the glory of God, he understood the need of transformation.
ja kui Jesaja nägi Jumala kirkust, mõistis ta vajadust muutuse järele. Church, this is the essence of Chaza anointing. See ongi Chazari võidmise olemus. The other example was Elisha. Veel üks näide on Elisa. Elisha was surrounded by the enemies. Elisa oli ümbritsetud vaenlastest. And his servant was with him and he cried out. Ja temaga oli sulane, eks ju, ja see sulane hüüdis. Because the servant saw he was surrounded by the armies. Hüüdis hirmunult, sellepärast ta nägi neid sõjavägesid. And the servant was thinking, oh, I'm stuck with a crazy man. Ja sulane võis mõelda, et tead, ma olen mingisuguse hulluga kokku sattunud ja tema juurde kinni jäänud. You know, he's a problem maker. Ta on mingi probleemi tekitaja. In 2 Kings chapter 6 verse 15. Teine kuningate 6:15. The servant cried out, oh no, my Lord, what shall we do? See sulane hüüab niimoodi, et oh häda mu issand, mida me nüüd teeme? The servant only saw his own eyes, but he never saw what was happening in the spirit realm. Sulane nägi ainult seda, mida tema loomulikult silmad nägid, ta ei näinud seda, mis toimus vaimusfääris. The servant saw the enemy, but Elisha saw the heavenly army. Sulane nägi vaenlast, Elisa nägi taevast sõjaväge. Two different perspectives. 2 erinevat vaatevinklit. Chaza dimension is essential because a watchman who only sees problem will only become discouraged. Chazari dimensioon on hädavajalik, sellepärast et vahimees, kes näeb ainult probleeme, kaotab julguse lõpuks, ta murdub. A watchman who only sees darkness will eventually lose hope. Ja vahimees, kes näeb ainult pimedust, kaotab lõpuks lootuse. But the watchman who carries God, who carries heaven's perspective, kuid vahimees, kes kannab enesest taeva vaatevinklit, taeva perspektiivi, and we are called to reveal what God is doing in this time and season. on kutsutud selleks, et ilmutada, mida Jumal on tegemas praegusel ajastul, sealhulgas meie oleme seda kutsutud tegema. This is the 4 dimensions of the prototype that God is building in the watchman. Need olid siis need 4 dimensiooni, mida Jumal on üles ehitamas vahimeeste näol. Safa oli esimene. Gives the watchman eyes to see what is approaching. See annab siis vahimehele silmad, et näha seda, mis on tulemas. Shamar gives the watchman responsibility to guard what God has entrusted. Annab vahimehele vastutuse kaitsta seda, mis on Jumala poolt usaldatud. Natsar Siis on Natsar. gives the watchman endurance to preserve what God has spoken. Annab vahimehele vastupidavuse säilitada seda, mida Jumal on rääkinud. Last one, Shazar. Ja viimaks Shazar. The dimension gives the watchman revelation to see heaven's perspective. See annab vahimehele ilmutuse näha asju taeva vaatevinkli. This is the ultimate purpose of the prophetic community. See ongi prohvetliku kogukonna lõplik eesmärk. To see the world through the eyes of God. Näha maailma läbi Jumala silmade. The watchman brings heaven's perspective into earth. Vahimees toob taeva perspektiivi maa He peale. see beyond the vision. Ta näeb nähtavast kaugemale. He see beyond visible things. Ta näeb kaugemale sellest, mida näha on. He carries the invisible. Ta kannab nähtamatut. He reveals the heart and purpose of God to his generation. Ja ta ilmutab põlvkonnale Jumala südant ja eesmärk. Today God is calling you as watchmen. Ja täna on Jumal kutsumas teid God is calling valvesteks. you to be a generation that will rise for his people. Ja Jumal on kutsumas teid põlvkonnaks, kes tõuseb oma rahva eest üles. Let's pray. Palvetame koos. Hallelujah. Heavenly Father, Taevane Isa, we come before your throne in the mighty, matchless name of Jesus Christ. me tuleme sinu trooni ette võimsa Jeesuse Kristuse nimel. You are the King of kings and the Lord of lords. Sina oled kuningate kuningas, isandad You are issand. the God who never sleep or slumber. Sina, issand, ei maga. You are the keeper of Israel, the guardian of your covenant. Sina oled Iisraeli hoida, oma lepingu hoidja, And the one who watches over your word to perform it, O God. kes valvab selle üle, et tema sõna läheks täide. Lord, we cry out to you, O Father, Ja me hüüame sinu poole, in isa, Jesus' name, Jeesuse nimel, that you will raise up this prophetic community of watchmen and women across your church and throughout this nation, O God. et sa tõstaksid kogudustes üles selle prohvetliku kogukonna.
Lord, you declared, I have set watchmen upon your walls, O Jerusalem. You shall never hold their peace day or night. Ja sa oled kuulutanud, et sa oled pannud meid vahimeesteks Jeruusalemma müüridele, et me ei oleks rahu, ei päeval ega ööl. We ask you to fulfill this word again in our generation, oh God. Palun issand, et sa täidaksid, viiksid selle sõna täida meie põlvkonna Place ajal. watchmen and watchwomen upon the spiritual walls of our cities. Aseta meie linna vaimulikele müüridele vahimehed ja naised. Place them in our churches. Aseta nad meie kogudustesse. Place them in our families. Aseta nad meie peredesse. Place them in our schools. Aseta nad meie koolidesse. Place them in our government. Aseta nad meie valitsusse. Place them in our nation, oh Aseta nad God. meie rahva sisse. Raise up every believer who refused to remain silent, oh God, when righteousness is under attack. Ja tõsta üles iga usklik, kes ei vaiki, Raise the watchmen. õigsust tallatakse jalga alla. Tõsta nad üles. Raise the watchmen, oh God, Tõsta nad üles, isa. who are faithfully standing the gap before you. Tõsta üles ustavad vahimehed, Let kes there seisavad be- ustavalt müüripraos. Let there be a great awakening of the prophetic anointing, oh God. Las tulla suur prohvetliku võitmise ärkamine. Lord, we pray that you will release Safa anointing upon your people. Me palume, et sa vabastaksid safari võitmise oma rahva üle. That you release Shamas anointing upon your watchmen. Et sa vabastasid Shama võitmise oma valvurite üle. That you pour the anointing of Natsar upon your prophetic community. Et sa vabastaksid nad tsari võitmise oma prohvetliku kogukonna üle. We ask for your Shaza anointing, oh God. Me palume Shazar anointing Let võitmist. the prophetic community rise in the name of Las Jesus. prohvetlik kogukond tõusta üles Jeesuse nimel. That the people, the community that will travail in intercession, Et see rahvas, kes ägab eespalvetes, that will travail until your kingdom come, et nad ägaksid seni, kuni su kuningriik tuleb. that your will be done on earth as it is heaven. Et su tahe sünniks nii, nagu see on taevas. Today we take authority as watchmen. Täna me võtame selle meelevalla We vahimeestena break every spirit of prayerlessness. ja me murrame igasuguse palvevabaduse vaimu, ehk siis selle, et ma ei viitsi palvetada. We break every spirit of complacency. Me murrame ükskõiksuse vaimu. We break every spirit of compromise. Me murrame kompromissi vaimu. We pray right now, Lord, baptize your church with a fresh of holy fire. Me palume issand värsket tulega ristimist sinu kogudusele. Today we declare and decree in Jesus' name. Me kuulutame ja määrame täna Jeesuse Let nimel. the watchmen rise. Las vahimehed tõusevad üles. Let the watchmen Las need rise vahimehed tõusevad üles in every sphere of society. ühiskonna igas sfääris. Rise up, watchmen and women. Tõuse üles, vahimees ja naine. Stand in your position. Seisa positsioonidele. Rise up, watchmen and women. Tõuse üles, vahimees ja In naine. the government, Valitsuses, in the education, hariduses, in the business. äris. Let the word of God, let kingdom values be in the marketplace, Las kuningriigi väärtused olla ärivaldkonnas, in the media. meedias. We pray, Lord, Palume, isa. let watchmen rise within the families. Las vahimehed tõusevad ka peredes. That godly families, godly homes will be rooted in prayer and in the fear of the Lord. Et jumala kartlikud kodud oleksid juurdunud jumala kartusesse ja palvesse. Raise up watchmen in our church Tõsta üles vahimehed meie koduses, who will guard your presence. kes valvavad su ligio üle. Lord, let there be an outpouring of your Holy Spirit upon us and this nation, Vala värskelt püha vaimu meie ja meie rahva üle, upon our church. meie koguduse üle. Let the gifts of prophecy, discernment, Kas prohvetluse ja eristamise annid, wisdom, tarkuse and, knowledge, tunnetuse and, intercession, eespalve and and, spiritual authority to be increased and released to the body of Christ. ja vaimuliku meelevalla and vabastada Kristuse ihule. Today we break every limitation that has silenced the prophetic voice. Me murrame igasuguse piirangu, mis on prohvetliku hääle vaigistanud. We speak right now, we declare and decree in Jesus' Ja name. me kuulutame praegu Jeesuse nimel. Every fear,
igasugune hirm , every intimidation, igasugune hirmutus , every rejection, igasugune eemale tõukamine , every discouragement, igasugune julguse kaotus , out you go in Jesus' name. välja Jeesuse nimel . We pray right now the spirit of boldness, me palume vapruse , julguse the vaimu , spirit of humility, alandlikkuse vaimu , the spirit of purity, puhtuse vaimu , unwavering obedience to the voice of the Lord in Jesus' name. sõnakuulelikkuse vaimu isanda häälele We Jeesuse nimel . declare and decree in Jesus' name. kuulutame Jeesuse nimel , Let the watchman and watchwoman rise in Jesus' name. las need vahimehed ja naised tõusta üles Jeesuse nimel Let the prophetic community rise in Jesus' ja las name. prohvetlik kogukond tõuseb üles Let . the voice of God be so loud in this church and this nation. las Jumala hääl olla niivõrd In tugev Jesus' selles name. koguduses , selles rahvas Jeesuse Let nimel . the trumpet of God sound over this nation. las Jumala pasun hüüda selle rahva üle . Robo sha'adoro mahara ba 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 ma rabato enimara. We prophesy over Estonia. me kuulutame Eestimaa üle , We prophesy over counties of profeteerime Estonia, Eesti maakondi üle , over the nation of Europe. Euroopa üle . Today we declare and decree in this church me kuulutame siin that a koguduses , new generation of prophetic women, men and women are rising. et uus prohvetlike meeste ja naiste põlvkond on They will tõusmas stand on the walls ja nad seisavad müüridele and they will not compromise with darkness. ja nemad ei tee pimedusega In kompromissi . Jesus' name. Jeesuse nimel , Let revival begin in your house, O God. las ärkamine alata Jumala kojast , Let a great awakening spread through our cities. las suur ärkamine levida üle meie linnade , Let your righteousness exalt in this nation. las sinu õigsus tõusta üles siin rahvaste In seas . Jesus' name. Jeesuse nimel , In the name of Jesus. Jeesuse nimel , All authority kõik meelevald and power ja vägi has been given to the church. on antud kogudusele , Let the watchmen rise. las vahimehed tõusevad In Jesus' name. Jeesuse nimel . Amen. Amen Amen. , amen . God bless you. Jumal õnnistagu teid